له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا بذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dan asalaka wa arabtanu inunta nagyang putu wa kaswa terketanu Allah Subhanahu wa ta'ala kenau kaswa terketanu wa bian takunun atau kenau kaswa terketanu wa bian kunaununi ke atasannya natau kasumu suka sesuatu terketanu Allah, sumu suka kesuatu terketanu Allah. Nabi tuku ya Rabbanu, kenapa ya Rabbanu nasu ilayan umangatau kaya Rabbanu nasu ilayan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Rabbanu sawang Rabbanu nasu pamamakin dengan umangatau kaya Rabbanu nasu pamamakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Askanya ini kasih buang Rabbanu sang kaya dunia nada adalah salah kawak yang yang Rabbanu antau si sadyang kai. Ana ini banyak yang pakasih buang tanong sang kaya dunia amakan yung sang puto akapulubatan ang tanong pasimba at tanong ang lagi ko yung manan yan na masusmat tanuan taon kali mana ang yung tanong na kinanglan na paturay isip ko malipitang bisa na tanong ayaw puto pasimba niya na si Allah sabab sang puto ayaw ko sabab pagyan niya tatlano sang kaya dunia. Ay lagi dia na mga bayan-bayan. Nahiramot ko aming galabot ka. Nagyamot ko ang galabot ka. Piyaking galabot ka ng iyong benda ka. Na mapong galabot ka ng hindi mo na sabab sa umang sukay. Sabab sa beauty. Sabab at yan. Na inibag na hire ka. Kaya balik ka empleyado ka ulaman ko po. Na di ka mabaloy ay empleyado. Na di ka matatago sa mga posisyon ka. Na nagpipinganan sa iba katutan sa kaya na hindi ba nakipagbantalang tanong si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sementara di makam baya-baya? Kaya di makam baya-baya Nasu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tanong ko, dua-dua ko, dan para tiaya akan terima Allah mengamal tanong. Napagalayo lagi ang pagpamabaloy ang pula ko sa para bisik Allah. Nakita na ng doka ko gawin tanong. Ikadwa nagyang puto ama kapasunod-sunod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal kasusunod ko mga los. Kenal kasusunod ko apian taulun na mga tao paparangayan. Sulaiman paparangayan na di makapasunod si kusunod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na palapalit niya ng batil, palapalit niya ng amalan niya ng riba. Ito kailangan nakatanong tanong. Basta ayaw na baka pumikiraw. Na hindi ba na mapiyang manali? Why na nagadam-gadam ako Nabi? Why na nagadam dulu Nabi?
Antoni mapipikir karo. Ano sa nakapangataruto ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antunaw ni kataru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay kataru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nada atingin manay. Ma min khairin yuqarribukum ila al-jannah illa qad amartukum bih. Dating Nabi sallallahu alaihi wasallam akapapian ay perkara ninyo ko surga, ikuan yung ko surga niyo. Inundati mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyang muna na uwakan sa kalunod. Sa moto na lang ituruyan na alito sa ipakasugat na tanong muna na uwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madali man itong pinagdan. Alam mo sa ipakasugat na tanong muna na uwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ako na yung ituro to, minun siya na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mga tao to, kung inisampay niya mga tao sa iba mga nakatawan yung mga ulama. Alam po ama ito, ang mga sunat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pag-isuw-isuw na. Alam po kung mga katulong Nabi ang pag-isuw-isuw na. Nagyabang ko takapulwang ko sa kapag-isuw-isuw ko. Kakaya ko na mga nagtala pa rin ng bina. Tanulin ka kayo din na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyakum wa muhdathatil umur. Panang nila inyo sumiyami ang bumago. Fa'inna muhdathatin bid'ah. Nakumatana sumiyang bago na bid'anan. Wa kullu bid'atin dalalah na usulang wa lumiyang bago. Napalit na ng kadadag. O yan. Lagi mo na lumalulang akong giraw ka. Alay di ba na? Para yung bida, ayaw mo na malit na bida, yung puto alin na rin kasuman-suman ang kataro na minangalalaw balusa. Naupo na yung puto alin na kataro na mga pumpasuka, kapot pa kayo sa puto bida, na magkamataan na kasal, ano kayo pa kanyang masikuro. Kaya hindi kayo masuman-suman na sinabi sallallahu alaihi wasallam, kaya giraw niya na dawan na bida, na palapalit niya pagkakas. Dahil firman Allah subhanahu wa ta'ala, ana ini ba nasimba ali baka pasusunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabugyan mo ka kaya kiraw mudan tanong mo kami alay tanong kaya. Ay pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Wajib berkanu menawa wajib ikna sunnat alladhi kalalamirun au kululang kana balasangkon nabi kululang na nakabalusan sipo yang kananyan nabi kira lima aku kuman kajian kaina sunnatul huda amadu dua sunnah ada sunnatul huda dan ada sunnatul ala lagi muta sunnatul huda na ayakum kumanukum na wajib na mustahab ada sunnat abaturai uring dan kululang Nabi Adusaka, Nabi Mampu Sunnah, Unggulolang ka, Nabi Unggulolang ka, Nabi Adusaka, Nagang Unggulolang dan Abadusta, Nabi Mampu Sunnah, Unggulolang ka, ng balasang taon, lagi sila to, balasang taon, Nabi Unggulolang dan Abadusta, Nabi Sunnah lagi ito, nung ka ng Sunnah Tulhuda, Nabi Mampu Sunnah, ayaw ko kumanya na wajib, Nagyan ka, kaya ginawa namin, alaikum bisunnati, wajib berkanus kanan yan, nakatay ninyo, kakapot ninyo, atin ninyo, kumusunat akan ulangan agama. Nagususunat o mga ulama ar-rashidin al-mahdiyin. Agus sulaman din ng mga ulama, akala anong sulaman yan, ng mga bata khalifah, Abu Bakar, Abu Umar, Abu Uthman, Abu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maulit Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko nila yung tanong ko simba na sukaw pa rin niya na sunnah. Agit kita terima Allah. Bunin mo ay manan yan. Namiyakan liyakat ka sa 50 kabilyon. Bunin mo ay manan yan. Namiyakan susadaka ka sa 50 kabilyon. Bunin mo ay manan yan. Namiyakan balik ka sa mga masjid. Mga madrasa na insan na mga silba. Kuno ay manan yan. Nag-umpisa na manong kasamanan niya ng mga tahajud. Nag-umpisa manan niya na miyalala pa nila kasaling galikatin ng talabisik ko Allah. Sulang wala simba. Nag-umpisa pa ng ganito isa tanong. Nag-umpisa na manan niya na miyara sa
sampai ilahi Allah Subhanahu wa taala. Mana dia yang terima? Bakal dia buka. Itu yang mana mabalu yang main setan. Lalu yang main setan asal makan dulu betul sama jadi masuk ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi ada sunnah dia buka pakai sisiran. Nah ada sunnah tu ada pakai sunnah tu budaya buka pakai sisiran. Nah ada wajib tu ada mustahab. Nah ayat yang nama kenalkan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ada sunnah dia buka pakai beda dua. Sunnatul huda nama dua. Ada wajibun ada mustahabun. So Nabi ada sunnah yang buka sembahyang. Nah ada mustahabun ada wajibun. Akhirnya nama kenalkan sirah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perbuatan ada dia mampu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kawin ada dia mampu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kegiatan ada dia mampu sudawan. Wasakaru kabintu dan ada nama pada guna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min syarrin yuqarribukum ila an-nar illa qad nahaitukum an. Bagian Nabi ada amapiah ay baka surga itu tanan yang kuda na makaskalo at kudabi na damang kuha man niya na mata ay baka na kayo inunta na kaya sa parang kuskalo at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw matutunan lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya komplit uswah. Ya tarutupan siko jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam na ya tarutupan sudah pada ukit kuha man niya na kapulugan. Jadi dipakai ang pagbuan ay yang putua mga simbah anay ba dinamini ko Nabi sallallahu alaihi wasallam au ang bagwin namin baloy sekalian bid'ah na kada sekalian na iba kada sekalian tapi ang panandilan dari panandilan Nabi padanan ko ang mana ni Nabi ay panandilan Nabi sallallahu alaihi wasallam mangawin ko Allah subhanahu. So sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tanong begini na khusus sunnah mga khulafa ar-rashidun al-mahdiyyin. Ibarat na suayman niya na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na ayat sunnah mi adliyan si sadiyang mutamas saja. Nanti mo na sa Quran. Isurat sa Quran sama kay Sisa na kenapa itu bid'ah? Kenapa itu bid'ah ka sunnah untuk Inu mabdiro bida sunnah untuk alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Isaya pa kabarang kayo po rin tingin ang sumuran na surat ko sunnah sama kayo sa na surat ko Abu Bakar na ito na problema ng sunnah ko. Bukod kasi ko sunnah ko yung surat na sa Quran kasi kanya niyan yung kaya kanina ng sunnah. Naman ito bida ka mga sunnah. Pero ito ko mga sunnah. Sumampo suwaman na yan. Nanay ni ba? Na Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na isa yang basya sunnah yan nagyang kaya kalinda si man masuk Nabi nada ay bumatawan na su Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadal Akhirah Rajab Syaban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah katawan sa mga ingaran mga months uwi dagyang putuhan 14 di man na 1444 ibarat 1444 years. Kaya pakan ini kan kaya pakan pasu hijrah. Gimana kita hijrah kanina? Naway na kasi mga pupasok pa mana yan. Na kaya tugalin Nabi Abun sa Makkah sumin sa Madinah. Na kanaw pag-ibig i-establish. Kanaw basigo masaw Nabi. Na rule niya establish. So ay mana niya na hijrah kanina. Kaya i-establish yan. Kuni na kaya pakamuayan yan sa Nabi. Na kaya pakamuayan yan. Na sino masaw Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nasunat itu Umar bin Khattab. Kalau itu tidak, nasunat. Nasunat Musliman yang dia Utsman bin Affan. Dan lagi dia mampu. Asuk dia mengiru serika dua. Nasunat Umar bin Khattab dari yang dia Musliman yang dia tidak punya ikut tarawih. Nasunat itu Umar bin Khattab. Kenapa itu tidak? Ayat dia punya nusa ni'mal bid'atu hadhihi. Dan dia kuaskan yang dia kau pun kau berdui. Nah yang mana bid'ah. Dan dia untuk bid'ah si kau mau. Neno kau sentan kedua khutbah adir untuk bid'ah. Terus bid'ah kalau dia bid'ah dia. Jika juga dia bid'ah al-qawiyah, bid'ah idhafiyah. Jika kedua, ayat kata dia untuk bid'atun idhafiyah, bid'atun dunyawiyah. Nah, dia kan ada dua qawiyah idhafiyah. Abu dunyawiyah ada pembebasan. Adina juga hukum sawajib, mustahab, makruh, haram, mubah.
Ugay nagyong bid'atun diniyah na sukada ko ng wanyan, amay gabagabong tulong sa ukit na simba, ada, yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukada mo ng wanyan na pada yan ang kanila. Mahal po bang sekali. Nah, yang nanti, agar kekayamanan yan, nakapagulutin ka ng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahabat, na pada yan na nayamanan yan, napan po ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aginan ni sunnah ay pandiyan na pagulutan tanong na bukinan ni kaliwang at terima wallah ma'amaltan. Api kay kuya na sa sunnah na sa pagilihan Allah, api ang magkikalayan na basta ba na sunnah na sa pagilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ang tunolo ni bid'ah diniyah ay bid'ah diniyah al-adab. Nagyang puto ay ihdathu ibadatin. Kampabago sa simba. Nimbabago ka sa simba, palagi ito kataro, lagi ito mga dhikr. Amat itong tarmisi ko Allah. O di na amanan niya na fi'aliyah, galabak. Kakulat. O di na aqadiyah, pangimpana. Akin na ubahin bandung Allah. Na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da kasunanian mo Quran, na gusto hadith. Agusin ko mga sahabat at walullahi alaihim. Na da banduan niya ng Iran. Asiran ng mga salaf as-salih, apit daw Imam Malik, lan yufliha akhir hadhihi al-umma, dinin ngayon ba na makuha o din na mabatul sa kababawan sumuri, bugin daw sang kaya mga umat, o din na makuha sa kamapian, umuri ang bugin daw sang kaya mga umat sumurian, mana dito sa mga khalaf urian, o mga salaf, asiran sa mga sahaba, na mga tabi'un, na sa mga tabi'un, na ay nakatumukiran na sa mga khalaf, na di niya ayaman yan, na maparuli o mga khalaf, o yan ang pagkakagawmasa, yun kung Nabi sallallahu alaihi wasallam, so ang magpianiran, so untuk iran na magpias isang ganyan, ayaman na sa aluan amor, taman sa iran dugan, pinahindu ni sukab dudug bamang niya mga unaniran, asiran sa mga sahaba, pada sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na sa mga tabi'un, na sa mga tabi'un. Sunawan kama dapat na ada na upito Nabi sallallahu alaihi wasallam na irukot kami alita. Ano bibigyan mo kapiyat? Na ano na kapiyat ay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? So Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ayat ini wajib, ayat dia wajib. Nain ba na miyalu mga ulama amakang kabatan Quran at hadis gawan Nabi sallallahu alaihi wasallam na andi kawapat o niyawapat na ayaw pagpaganay pagudakal ka na anda manay kalipin. Primul, bidakan. Nabasa na ko ay pagbidakan ka no. Primul. Namyawidakan ka sa palimul na utakag panon. Namyawidakan ka sa pagpanon. Nagyang mo kayamanan yan. Nanay ba? Nakakabsum ba yung iro? Namyawidakan ka nito na ikapat, apaturay. Nagyang mo kayamanan yan. Nagyang tanong. Nagyang mo ito kaprimul. Yang untuk agam panau, yang untuk agam payangiro, yang tak kay palabanon, na pala ito farko kifaya, pala ito farko kifaya. Na susana kauro ng mga mustahabat, mga sunnah, lagi na yung ta'ziyah. Ano ni mana ta'ziyah? Ay manang ta'ziyah, lagi ito sa punta sa katibaw. Na ayam ito na ta'ziyah, yang tutung. Aning ba na di ka prano-ranuni si kuya manan yan na mga tao ang mararantang adatiran. Pagkataling matanukiran, lagi ito si isang kuya manan yan, nakapsum bayangiron, kanilang tangon, kapsum bayangiron, nabugyang kuya manan yan, nakintununo sa kutapit ko na banganon. Yung kuya manan yan, nakin ko na banganon, namlagi ito tanong niya, o maanta kami pusuto, na isang pa itanukiran, agyang kuto, anay di ba, nakatero ang pagpapasan siya ng masarap na ginawa siya sa giyong putoyaman niya nakatagtaburan kiran ang giyong putoyaman niya na kirang tangan at kirang manan yan yung sa libuwa ang giyong putoy sa kiran ay ang panasabihan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kita lumatan sa putoy niya wapat na giyong putoy tanong sa giyong putoyaman niya na inna lillahi ma'akad mataanak po Allah sulaiman niya na kinwanyan walahum ma'a'ta nagulog kayo na sumilip pang magayin wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma nasunawan tamanasihum
Ano yung iba na Allah subhanahu wa ta'ala na pala magpapagpus orasyan nagbuong po Allah subhanahu wa ta'ala ay nasubar kanu nag-arapan yung subara sa Allah subhanahu wa ta'ala sambiyan ng kanu Allah sa mapya at yung kayamanan niya nagyapakat tulog yung sa kayamanan niya nagyan sa limu Allah subhanahu wa ta'ala agyan kay sa kanu nagpintoy tatito uwagama nanauwa kaya tatito uwagama niya kaumat kanu kaya di lang pamagito na kuto kapag nairan ng katang ayaw pa ko na nasa katang so Nabi sallallahu alaihi wasallam na nainimana pag-usapan buwan yan iniiyot yan na subay sumangabay ikaw ba sumangama kaya sumangabay na ayaw malubay na iniyo mo Nabi sallallahu alaihi wasallam asisa yung tamas sa yawakat nainimana amayan uli na siya manan niya nawatayan uli na ngayon sa tutunganay niya pakaliw niya kikaruman yan kagigilay yawakat na si karuman yan nasi kumpat pulan na musap puluwi na hindi mahubagay ganyan na hindi ko magpiyamanan yan na rin iba na kapumupo yan patulang kagawa niya sa puluwi na hindi kapumupo yan wala sa sana ko sige karuman yan na ayaw ko iniyo ko naman ang impupo ang utang yawapan sige sunod o tanugawin na hindi nagagba kaya balaw niya utang tanugawin na yung utang tanugawin ang kapumupo yan na ayaw man ang pagkakapupo na ilan matatayon na ginawailan na samatano ang mga kalulutaliran na samatano ibulya sa manangyan na bagusumiran na ibulya sa tanong kailangan kayo to na mararang kaalat-kalang kakalat na ginawailan na ano pagkabas hindi matatayon na ginawailan na pagkabas ko sa pagkabas tanong kailangan ang pagkatilan na ipaluwidakan ang iyong pagkaman na ninabayang bukagan na gusto mga nisisitera na ipulawin ka ng pananakan ipawin ito mga katapat para sa ito. Mga rin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanong, bida sa ta'asya. Ta'asya katibaw, nagitipunta din ang tagalitan. Kapag na itawag ko ba ito po nabida sa sadaqa, nabida sa siyara, nabida sa tiyafa. Ayaman ang magkasiyara, nagito sa kapangisita. Ayaman ang tiyafa, nagito sa ayamanan yan, na hindi ba nakapsyo sa kurang kapunta. Na binibidyo ito sa hukuman. Sa lakaw, sukatibaw, sa lakaw, sukapamisita, sa lakaw, swayamanan yan, nakasa sa bukor, sa bisita, nabusala ko, mabuso, kasi sa ka, kayo na hindi pa kasusunda. No, hindi pa, pero magkabragan. E dahil narpatano, swayamanan yan, so simba na piyang narpatano, kukunaupan yan, narpa, madala po ginaw, kumana marata, gusto ka pa kasin ka, si kumiyang ba, hindi ko ginaw marata. Iyamanan niya dapat sa mga sunas kapakasinikaon ko iyamanan niya nagyawapan. Ugay na sukapakasinikaon na mutla. Ano naman ang tabutla? Kupugang ka sa loob paro. Sa sayang sa kanan niya na masa ang pagpaparo at yung putapang yung sirkang kaon nagwapian niya garba na hinggang kaon sa loob paro. Kanaw pag-induwi wala ba sa masa. Asi kabuglang ba kaya susalika. Ayaw susalika ka na si Kusulong ito gawi. Ang tulungan pa nito na siko pa ito pulugawi. O na siko sarap. Kung mo ito tinuyo ang masa yung manan nila masa. Na upo na susimba na pinuwan ka sa masa na kailangan na makagumong ka sa galing. Makagumong ka sa galing na pintero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ina sumang sahaba kaginipan mo Nabi na wala na dalil sa ayamanan niya na sahih. At hindi man ang sahih. Authentic kagyaman. Apya sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na matatalususun. أن حديث صحيح أن حديث صحيح أن حديث حسن أن حديث ضعيف لكن حديث صحيح يجوز المخلصي أن صحيح بذاته له صحيح بغيره أن حسن بذاته له حسن بغيره نعلم هو ضعيف لكن ضعيف نبي برني أن مضطرب أن مدلس Nahuwal na mungkapit, nakadakadakala, pinipinto ba hadith ang ba'i na hindi pa kumano na ikapat na yung tutonobo. Amay, naibagdak ako pasunan ka na pimpala na hadith. Uli na, hadith ang malumay. Nandiyan dinigal ko kung kaya ba yan, nakapsinuan kasi po, makatanang mga kapupasunan, sunang may sallallahu alaihi wasallam. Mana, aapi-atin din adalin, na kailangan na mapagnan kasi kumano naman, o makaumulkol, agyan ko pa din na ipinalin ang pararo. Kakalaw makagiyang, yarin niya turong, pero ka na kanya sa maturo namin, nabi yung yung benar betul amal dapat ang mga pagkugan ay niyang po Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.